Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining paneka setong fasal fi adadi rakaati shalah dalam bitong na banyak rakaat salat. Wa rakaatul faraidi bantining banyak rakaat salat fardu ay fi kulli yawmin wa lailatin takasa dalam saban areh wa lailatin ban malam fi salatil hadari dalam salat hadar salat yang tidak bepergian, salat orang yang tak bepergian, salatul hadar. Fi salatil hadari illa yaumal jumu'ati angin hari Jumat sab'ata asyarukatan paneka 14 ara rakaat. Amma yaumal jumu'ati anapun hari Jumat fa'adadu rakaatil faraidi maka tining bitong na banyak rakaat salat fardu fi yaumiha dalam arena ya Jumu'ah 15 rakatan paneka 15 ara rakaat. Wa ma dadu rakaati salati safari ban anapun tining bitong na banyak rakaat salat perjalanan fi kulli yaumin dalam saban areh lil qasir ikan di orang ngosor salat fa ihda asyarata rakaatan maka paneka 11 ara rakaat. Wa qawluhu bantining tabuna musannib fiha arba'un wa salasuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan bantining tabun musannid lafat fiha arba'un fiha paneka dalam ya rakaatis shalah ya Allah fiha paneka dalam ya fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Ini langsung rujukannya ke fiha paneka dalam ya tis'a asyarah sama ini. Rakaatis shalah sama rakaatil faraidi atau sab'ata asyarah. Fiha paneka dalam ya sab'ata asyarah arba'un wa salasuna sajdatan tining 34 ara sujudan wa arba'un wa tis'una takbiratan ban 94 ara takbiran wa tis'u tasyahudatin ban sangat banyak tasyahud wa asyru taslimatin ban 10 banyak salaman wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan ban 153 ara tasbih wa jumlatul arkani bantining jumlahna banyak rukun fi salati dalam salat mi'atun wa sittatun wa isyruna rakaat ruknan paneka 106 ara rukun fi subhi dalam subuh salasuna ruknan fi subhi salasuna ruknan wa fil maghribi ithna wa arba'una ruknan fi subhi dalam subuh thalathuna ruknan paneka 30 ara rukun wa fil maghrib ban dalam maghrib ithna wa arba'una ruknan paneka 42 ara rukun wa fil rubaiyati ban dalam salat sepeng sampai rakaat arba'atun wa khamsuna ruknan paneka 54 ara rukun ila akhirih sampai akhirah ya qauluhu zahirun paneka zahir ghaniyun tak putu ani syarhi dari isyarain artinya wa qauluhu bantinin tabun musannad ini ila akhirih zahirun paneka zahir jelas ghaniyun tak putu ani syarhi dari isyarain. Waman ajaza anil qiyami fil faridati waman bantining orang ajaza saya tak mampu pasarayaman anil qiyami dari alaksanaaki dari mancing fil faridati anil qiyami dari berdiri atau mancing fil faridati dalam salat fardu li musyaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan li musyaqqatin karena masyaqqat atau bahasa Indonesianya musyaqqat ini sengsara
talhaku se anemwaki pada pemusakkahu de ke Yeman. Se anemwaki pada pemusakkah huda ke Yeman fi qiyamihi dalam mancing Yeman. Artinya dia mengalami kemusyakatan, kesengsaraan yang dia alami ketika dia berdiri. Sholat jalisan, maka sholat depan seraya orang jalisan halese toju. Ala ayyi hayatin sya'ah atas ka'dima keberadaan sa'a kasokan pasaraya orang. Walakin ibtirasyahu bisa, walakin ibtirashuhu bisa ini. Walakin tetapi da ibtirashuhu tining toju ibtirasya orang fi maudhi'i qiyamihi dalam kenangan atau posisi mancing ya orang afdalu panika lebih utama min tarabbu'ihi dari asalan ya orang fil adhar dalam qaul selebih zahir. Waman ajaza anil julusi, waman bantining orang ajaza saya tak mampu pas Yaman anil julusi dari toju sholat, maka panika asolat de pasaraya orang mutajian halese tedung mireng. Fa'ina jaza anil ittija'i, maka lamun tak mampu pasaraya orang anil ittija'i dari tedung mireng sholat, maka sholat de pasaraya orang mustaqiyan hale se akentang ala dhahrihi atas punggungnya ya orang, terlentang di atas punggung. Warijlahu bantining soko duan ya orang lil kiblati paneka eka andi kiblat, artinya kedua kaki menghadap kiblat. Fa in ajaza an dzalika kullihi, maka lamun apes pasara orang an dzalika dari kadisa kullihi sakapinah ya dzalik au ma'ah, maka aisyarah pasara orang bitorfihi kalaban paningat atau matan kalaban matan ya orang wanawaban pangabes ya orang wanawaban aniyat ya orang biqalbihi kalaban atana ya orang. Wajibu ban wajib alaihi atas ya orang istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta rasihi. Alaihat uban wajib alaihi atas ya orang istiqbaluha pada pamadep ya kiblat biwajhihi kalaban muana ya orang. Dengan cara apa? Yaitu biwad'i syai'in tahta rasihi, kalaban nyaba tong setong tahta rasihi bana serane ya orang. Wayumi uban aisyaro pasara orang birasihi kalaban serana ya orang fi ruku'ihi dalam rukun ya orang wasujudi ban sujud ya orang. Artinya wajib baginya untuk menghadap kiblat dengan wajah, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya dan memberi isyarat dengan kepala satu ruku dan saat ruku dan sujud. Fa in ajaza anil ima bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Fa in ajaza, maka lamun tak mampu pasari orang anil ima dari aisyaro bi ra'sihi kalaban serana ya orang aw ma'a, maka aisyaro pasari orang bi ajfanihi kalaban kelopak mata ya orang. Fa in ajaza anil ima, maka lamun apas pasari orang anil ima dari aisyaro biha kalaban ya ajfanihi ajro arkanas sholati ala qalbi. Ajro maka alaksana akinah pasaraya orang arkana sholati tidak banyak-banyak rukun sholat ala qalbihi atas atanya ya orang. Wala yatrukuha bantaulatin kal pasara orang hada kaya sholah mada ma'akluhu sabitan, mada mah selaki langkeng akluhu panapa kalaya orang sabitan paneka se tep diula yatrukuha bantaulatin kal pasara orang hada kaya sholat mada ma'akluhu selaki langkeng akluhu panapa kalaya orang sabitan paneka se tetap.
Wal musalli qa'idan bentining orang sa salat qa'idan hale setuju la qada apa ni kata ada pana pengodoin alaihi atas ya orang ya musalli pada wala yang kusubanta orang ajruhu pana pekencerna ya musalli lianahu karena sakul musalli ma'durun panikase udur. Artinya memang dia berhalangan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Banana pontining tabuna Nabi sallallahu alaihi wasallam man lafat man shalla qa'idan tining orang shalla salat pasiraman qa'idan hale setuju falahu maka panikah ekandi yaman nisfu ajril qa'im panik tining separuh kencerna orang se mancing waman sholla waman bantini orang sholla na iman sa sholat pasiraya orang na iman hale se toju setedung ko na iman hale setedung falahu nisfu ajaril qaid falahu maka panekah ikan di iman nisfu ajril qaid tining separuh na kencerna orang se toju famahmulun maka panekah qauluhu amma qauluhu famahmulun maka panekah diarahkan, jadi khobar dari qauluhu yang di atas. Famahmulun maka diarahkan ala nafli atas sholat sunnah indal kudratina karena mampu. Jadi diarahkan pada sholat sunnah ketika mampu.